Yes, twongeye kubifuriza ibihe byiza kabisa kuri buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe hano kuri DRC Today News, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe, akaba ari amakuru abarebana cyane cyane n'inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane nanone tukibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tuba turebera hamwe amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gututumba ndetse no kuyogoza biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashuje cyane rero tubabwira ngo umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, tunaboneraho tuba ikaze ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twasangira muri uyu mugoroba wo ku itariki 23 ukwezi n'ukwa Gashyantare ndetse umwaka w'2026. Amakuru akomeye cyane rero atugeraho, biravugwa ko 23 itangiye icyumweru nabi cyane. Aya makuru ndaje tuyarebere hamwe. Turaza kandi kugaruka ku Burundi, igihugu cy'u Burundi cyongeye gusubira mu bihe byiza. Iyi ni inkuru nziza ku Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umupaka n'ubundi uhuza ibihugu byombi wamajije gufungurwa. Ni amakuru tugiye kuba twarebera hamwe menshi cyane. Reka twitangira amakuru yacu mbibutsa ko muri kumwe na Sixberry official nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo amakuru akomeye cyane atugeraho, biravugwa ko 23 itangiye icyumweru nabi cyane, aho amakuru yizewe yemeza ko kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru umutwe wa 23 nabo bafatanyije bavugwaho guhura n'ibihombo bikomeye mu bice bitandukanye by'intara ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ku munsi umwe gusa. Ni kuri uyu wa mbere rero, ino tariki ya 23 ukwezi kwa kabiri ndetse uyu mwaka w'2026, ihuriro ry'abawazarendo rifatanyije na CMPDN na Pareko FF ryatangaje ko ryirukanye abarwanyi ba 23 mu gace ka Kaniro. Iyi ntambwe ibegereje Katare Centre, ahari hafi ya Masisi Centre, ahafatwa nk'ahingenzi mu igenamigambi rya gisirikare muri ako karere. Amakuru aturuka mu baturage n'andi masoko yizewe arahamya ko umujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya uri kugotwa n'ingabo z'abawazarendo zimaze gufata imihanda y'ingenzi iyikikije irimo Kinigi, Kilonge na Kaniro. Iyi mihanda ifatwa nk'umutima w'ibikorwa bya gisirikare n'ubucuruzi bw'amabuye muri ako gace. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere biravugwa ko umuyobozi wa 23 Sultan Makenga yageze i Rubaya kugira ngo akurikiranire hafi imirwano ku rugamba no kugerageza kongera gutunganya ingabo ze. Hari amakuru avuga ko umutwe wari woherejwe Ikinigi wamaze gusubizwa inyuma ndetse ugaruka Ikibabi. Nubwo abawazarendo bakomeje gusatira, hari andi makuru avuga ko umuvuduko wabo wagabanyutse bitewe n'intwaro ziremereye, aharimo imbunda nini n'amasasu aremereye 23 yashyize mu gace ka Kalongi, zikaba zimaze iminsi zirasa ibice bya Cugi, Kinigi, Bisunzu na Kilonge. Rubaya ifatwa nk'umujyi w'ingenzi cyane kubera amabuye y'agaciro ahacukurwa. Amakuru atangwa n'abakurikirana iby'ubukungu muri aka karere avuga ko ubucukuzi bw'amabuye buvugwaho kwinjiriza abafatanyabikorwa ba 23 amafaranga arenga miliyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika ku kwezi, binyuze mu bucukuzi bw'ibipimo biri hagati ya toni 110 ndetse n'120 buri kwezi. Kugeza ubu umutekano muri Masisi na Rubaya uracyari muke, aho imirwano ishobora gukomeza mu minsi iri imbere bitewe n'uburyo impande zombi zikomeje kongera imbaraga ku rugamba. Nongera kubibutsa ko dufite urubuga rwa WhatsApp tujya tuhuriramo tugasharingamo amavideo aba yaturutse ku rugamba ndetse n'amafoto, mukabasha kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Kwinjiramo nta kundi rero, uragenda hariya muri commentaire, hariya mu gice cya comment urebemo link na pininze, uragenda ukandeho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane.
hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto n'amavideo y'ukuri, ubone ukuri kubiba byabaye, ubone ukuri kubiba bivugwa ndetse binatangazwa. Ngayo nguko rero tuguhaye ikaze muri group yacu, reka twikomereze amakuru yacu. Biravugwa ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'abawazarendo ndetse n'ingabo za FDNB mu guhangana n'inyeshyamba za M23, imirwano ikomeje gufata indi ntera cyane cyane mu turere twa Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Mu gace ka Kavumu kari nko mu birometero 30 uvuye Bukavu, naho habaye imirwano ikomeye mu masaha y'uyu munsi. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko hari abarwanyi M23 bafashwe miri ndetse hafatirwa n'intwaro zitandukanye zirimo imbunda, amasasu n'ibikoresho bivugwa gukoreshwa mu kuyobora indege zitagira abapilote. Abaturage bavuga ko imirwano yabereye muri aka gace k'ingenzi mu by'umutekano ndetse bikaba byarushijeho kongera impungenge mu karere kose ka Kivu y'Amajyepfo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafi y'agace ka Rubaya muri teritwari y'Amasisi aravuga ko abarwanyi 6 bafashwe miri mu gihe abandi 12 bivugwa ko baguye mu mirwano. Amakuru atangwa n'abaraho avuga ko imirwano yabereye mu nkengero za Rubaya yari ikomeye cyane, aho impande zombi zakoreshaga intwaro zikomeye. Hari kandi ibivugwa ko bamwe mu bafashwe miri batangaje ko bashutswe mu kwinjira muri uwo mutwe. Ibibazo by'ubuzima n'ibibereho ku barwanyi, ndetse hari amakuru aturuka ku baturage avuga ko bamwe mu barwanyi bafashwe bari bafite uburwayi ndetse abandi inzara, bikekwa ko byatewe n'imibereho mibi ku rugamba no kubura ubufasha buhagije. Umwuka w'umutekano ukomeje kuba mubi muri rusange, ndetse imirwano Kavumu, Rubaya n'Amasisi irerekana ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugikomeje guhungabana. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko aka gace gafite akamaro kanini mu rwego rw'ubucukuzi cyangwa se n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro no mu ngamba za gisirikare, ari nabyo bituma barwanira kino gice cyane, cyangwa se kano gace karwanirwa cyane. Ingabo za leta zirahamagarira abaturage gukomeza gutuza no kwirinda gukwirakwiza amakuru ataremezwa mu gihe ibikorwa bya gisirikare n'ibiganiro bya diplomasi bikomeje gushakirwa umuti urambye w'amahoro. Mu yandi makuru rero agezweho aturuka burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingabo za leta FARDC zakomeje gusatira no kugaba ibitero ku muvuduko ukomeye mu bice bya Bijombo mu misozi ya Minembwe. Bijombo yari ifite agaciro kanini mu mirwano kuko yabaye inzira y'ingenzi cyangwa se icyo twakwita koridoro strategique yifashishwaga n'umutwe witwaje intwaro watwirwaneho mu kwakira inkunga n'ibikoresho. Amakuru ava ku isoko rya gisirikare aravuga ko uwo muyoboro ubu wamaze gufungwa burundu, bivuze ko abarwanyi bari muri ako gace ubu bavuga ko bagoswe ku mpande zose, bikaba byahinduye cyane imiterere y'urugamba muri ako karere. Mu byumweru bishize imirwano yakajije umurego mu duce twa Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, aho FARDC ivuga ko iri gusubiza ibice byari byarafashwe n'imitwe yitwaje intwaro. Abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko gufata Bijombo bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere n'imbaraga z'iyo mitwe muri Minembwe no mu nkengero zaho, cyane cyane mu bijyanye n'itangwa ry'inkunga n'imirongo y'itumanaho. Nubwo aya makuru akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, haracyakenewe andi makuru yemewe n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo hamenyekane neza uko ibintu byifashe ku rugamba. Icyakora biragaragara ko imirwano ikomeje guhindura isura y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro bimaze imyaka myinshi bihungabanya ituze n'umutekano w'abaturage hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane rero mu nyemerere tugarukire ahitwa Buhaya na Fungura. Ituze rigereranyije ryagarutse nyuma y'imirwano ikaze muri utwo duce. Ni kuri uyu wa mbere rero kuri ino tariki hagaragaye ituze rigereranyije ku misozi ya Buhaya na Fungura.
iherereye hafi ya Katobi mu gace ka Banakindi groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare intara ya Kivu y'Amajyaruguru murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iri tuze rije rikurikira iminsi ibiri imirwano ikaze yahanganishije umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abawazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi n'abahagarariye sosiyete sivili bo muri ako gace babitangaza, imirwano yadutse mu gihe hari hashyizweho icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Angola mu rwego rw'ibiganiro by'akarere bigamije kugabanya umutekano mucyo umaze imyaka myinshi warazengereje uburasirazuba bwa Kongo. Nubwo ako gahenge kari kagamije guhosha imirwano no gutanga icyizere ku baturage, amakimbirane yongeye kubura hagati y'impande zihanganye ndetse bikomeza kugaragaza intege nke z'amasezerano y'agahenge adashyirwa mu bikorwa mu buryo burambye. M23 yagiye igabwaho ibitero ku birindiro byayo bya Buhaya na Fungura afatwa nk'ahantu y'ingenzi mu kugenzura umutekano w'icyaro cya Katobi n'umujyi wa Pinga uri hafi aho. Iyi misozi ifatwa nk'urufunguzo rw'umutekano muri ako gace kuko uyigenzura abafite ijambo rikomeye mu kugenzura inzira zihuza uduce dutandukanye twa Warikare, by'umwihariko mu kurinda Pinga, umujyi umaze igihe wibasirwa n'ibitero bigiye bitandukanye. Nyuma y'amasaha menshi imirwano ikomeye Wazalendo, FARDC ndetse na FDNB bagiye basubiza inyuma inyeshyamba za M23 ndetse amakuru yemejwe neza aravuga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bava mu bice bitewe n'ibitero bikaze bagenda bagabwaho. Kuri ubu uyu mutwe wa M23 uri kugenzura uduce duce cyane ugereranyije na mbere, wenda baracyafite agace ka Mpeti gafatwa nk'igihome cy'ingenzi muri ako karere ndetse n'ahandi hafi aho. Kubera gutinya umutekano muke, abaturage benshi bo mu cyaro cya Katobi bahungiye mu mashyamba no mu bindi bice bihegereye. Nubwo kuri uyu wa mbere mu gitondo hagaragaye ituze rigereranyije, abenshi mu bahunze ntibarasubira mu ngo zabo kubera impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwo ari wo wose. Imbereho y'abaturage muri Warikare ikomeje kurangwa n'ihungabana, aho imiryango myinshi ibayeho mu buzima bw'ubuhunzi idafite ibikoresho by'ibanze nk'ibiribwa, amazi meza n'ubuvuzi. Teritwari ya Warikare ni imwe mu duce twibasiwe cyane n'umutekano muke imyaka irenga 10 ishize. Umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano mu mpera za 2021 nyuma y'imyaka myinshi usa n'uwacogoye maze wongera gufata uduce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru mu mwaka w'2022 ndetse n'uwa 2023. Ku rundi ruhande, ibihugu by'akarere n'imiryango mpuzamahanga byagiye bigerageza guhuza impande zihanganye binyuze mu biganiro bya diplomasi, ariko imirwano ikomeje kugaruka kenshi bigashyira abaturage mu kaga gakomeye. Nubwo kuri uyu wa mbere rero hagaragaye ituze rigeranyije ku misozi ya Buhaya na Fungura, inzego z'umutekano n'abaturage bakomeje gutangaza ko ibintu bishobora guhinduka mu kanya gato bitewe n'uko impande zombi zigifite ibirindiro hafi y'aho imirwano yabereye. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kugenda biguru ntege, abaturage ba Warikare n'abo mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru bakomeje gusaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zirambye zashobora guhosha burundu umutekano muke umaze imyaka myinshi ubavuna, maze amahoro arambye akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero andi makuru atugeraho ni inkuru nziza ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko mu gitondo cyo kuri wa 23 Gashyantare umwaka w'2026 leta y'u Burundi tayari yamaje gufungura umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi arenga 2 ufunze. Abantu ba mbere bamaze kubona ibyemezo bibemerera kujya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse cyatanzwe n'urwego rw'u Burundi rushinzwe abinjira n'abasohoka bakomereza urugendo mu mujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Gatumba
na Vugizo mu ntangiriro z'Ukuboza mu mwaka wa 2025 ubwo inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kongo zafataga umujyi wa Uvira, ndetse yasobanuye ko imipaka iba ikomeje gukora umutekano w'abarundi wajya mu kaga. Ubwoba bwa leta y'u Burundi bwatewe ahanini n'uruhare bifite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko ingabo zayo nazo zirwanya M23 n'umutwe wa MLDP twirwaneho ugenzura komine ya Minembwe. Muri Mutarama umwaka wa 2026 M23 yakuye abarwanyi mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwinjiyemo tariki ya 18 Mutarama, ariko leta y'u Burundi igaragaza ko igihe cyo gufungura imipaka kitaragera. Tariki ya 29 Mutarama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yabwiye abanyamakuru ko hafi y'umupaka hakiri abafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, bityo ko umupaka wa Gatumba na Vugizo izakomeza gufungwa. Minisitiri Bizimana yagize ati kugira ngo imipaka ifungurwe nuko tuba twarebye neza ko nta mbogamizi cyangwa se nta ntambamyi kuko kuyifungura uno munsi ngo ejo uyifunge, kubera ko mutiteguye neza, mutarebye neza ko ibisabwe byuzuye ntacyo umuntu yaba akoze. Impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi mu Kuboza mwaka wa 2025 zibarirwa mu bihumbi 100, ndetse zakomeje gushaka gutaha, ndetse ko zigaragaza ko imipaka yafungurwa. Hari impunzi zafashe icyemezo cyo kunyura mu nzira zishyira ubuzima bwazo mu kaga zambuka umugezi wa Ruzizi zifashishije amajerekani, izindi ziharuswa abashinzwe umutekano ndetse ngo babareke batambuke. Ngayo nguko rero, ngayo amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba wo ku itariki 23 ndetse ukwezi n'ukwa Gashyantare umwaka wa 2026. Reka nshimire buri umwe wese wabanye natwe mbabwira ngo andi makuru nakagaruka, ndetse tuze kongera kwibanira ku isaha y'isambiri. Nongera kwibutsa ko rwose umuntu utarakanda subscribe yankandiraho kugira ngo turusheho kwagura umuryango wacu wa DRC Today News, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe, akaba ari amakuru abarebana cyane cyane n'inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane nanone tukibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tuba turebera hamwe amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gututumba ndetse no kwibasira biriya bice. Nongera kubibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp, kwinjiramo ni kwa kundi nababwiye, uragenda hariya mu gice cya comment urebemo link na pininzemo, urahita winjira muri groupe ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto n'amavideo y'ibiba byaturutse ku rugamba. Rero tubahaye ikaze, reka mbashimire cyane mbabwira ngo andi makuru nakagaruka. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe, reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.